Naše društvo trenutno, što se tiče pozicije mladi, nalazi se u jako nezgodnoj situaciji, ja bih rekla. Prije svega pozicija mladih u nekom ovom postratnom, postkonfliktnom društvu upravo sada dolazi na vidjelo, odnosno ajde da stavimo pod neke navodne znake na naplatu, gdje sve manje i manje se ulaže u položaj mladi i u mlade generalno, što se naravno sve, nažalost, rezultira njihovim odlaskom iz zemlje. Mislim, poražavajuće ove činjenice u proteklih godinu i pol dana koliko mladih ljudi je upravo otišlo iz Bosne i Hercegovine. Problem naše politike prema mladima jeste u stvari najviše te nekoordinacije, nekomunikacije između lokalnih vlasti koji samostalno djeluju bez konsultacija sa mladim ljudima i sa drugim akterima koji se brinu za mlade ljude u lokalnim zajednicama. Ako sve to prenesemo na neki, hajmo reći, državni nivo, onda imamo mnoštvo ljudi koji se brinu za mlade ljude, ali ne na pravi način i ne zajednički. Vlast ne radi dovoljno po pitanju mladih, posebno kada se kreiraju određene politike prema mladima. Jer to se u suštini kreira više da se može napraviti alibi. Imamo neku politiku, imamo neki zakon. Kako je taj zakon napisan, koliko se poštuje, koliko ljudi u gradskim općinskim upravama uopšte radi po pitanju mladih? U određenim opštinama gdje mladi vlast na lokalnom nivou trebaju najveću podršku da pruže mladim ljudima, tu se ne nalaze pravi ljudi na pravim funkcijama i pored toga vlasti ne podržavaju sve mlade ljude, već samo, hajde kažem, pomlatke političkih partija koje su trenutno na vlasti u toj opštini. Samim tim često nailazimo na probleme gdje se zanemaruju svi ostali mladi ukoliko nisu u njihovom podmlatku te stranke. I samim tim se tu odmah u startu ne može stvoriti taj neki zajednički identitet koji je jako potreban za jedan, hajde kažem, uspješnu budućnost čitave Bosne i Hercegovine. U ovom nekom periodu pred izbore imamo tu neku postavku kako su mladi budućnost i kako su mladi najveći fokus ove države i svih političkih partija. I naravno to traje sve negdje dok se ne formira cjelokupna vlast i onda počne opet negativni period kada u suštini mladi nemaju uopšte priliku da napravi nešto, a priliku treba da im omogući upravo ta vlast. Jednostavno zaboravi se sve ona predizborna obećanja i puštamo mladi da radi u stvari ništa. Ja prije svega mislim da mladi trebaju da shvate da njihovo djelovanje u političkoj sferi je vrlo krucijalno. Nažalost, danas se susrećemo sa jako velikim brojem pasivnih mladih ljudi u političkom djelovanju. To ne znači da oni trebaju biti konkretno predstavnici pojedinih političkih partija, nego da odgovorno pristupe tom svom građanskom zadatku da odaberu, odnosno daju svoj glas nekome za naredne 4 godine. Dakle, izbori nam dolaze. Nismo ti. Svaka mlada osoba u Bosni i Hercegovini iznad 18 godina ima pravo da glasa. Nismo ti koji biramo ljude koji će biti u parlamentima i koji će biti ti koji će odobravati ili ne odobravati budžete mladih. Mladi generalno moraju glasati, moraju izaći na izbore. A kako bi se u stvari informisali za koga najbolje glasati, bitno je da naprave jedno dobro istraživanje, samostalno, individualno, o tome šta su politički subjekti koji su trenutno na listama, ukoliko su prije bili na vlasti, uradili, a šta nisu uradili, šta su rekli da će uraditi, a šta nisu uradili. I da sebi na osnovu svih tih informacija koje imaju od prije i onih informacija koje su u stvari ti političari budući rekli da će uraditi, nekako rangiraju najbolje za koga glasati. Ono što bih ja volio i što bi bila moja poruka mladim ljudima jeste da izađu na izbore. Jeste da uzmu i pročitaju ko su ti ljudi koji su na listama. Da li postoje mladi ljudi na listama? Koliko ih je? Odakle oni dolaze? Koja je njihova pozadina? Pa oni mogu biti njihovi predstavnici u komisijama i onda direktno možemo da vršimo pritisak na te ljude da donose odluke onakve koje se tiču mladih, da budu u interesu mladih ljudi. Ja jako želim da vjerujem da će mladi ljudi u budućnosti sve više i više početi da se aktiviraju na polju
glasanja i da će sve više i više izlaziti na izbore, a u tom slučaju ako nemamo šta da im ponudimo, ako nemaju zapravo šta da nam ponude oni kao vlast, zašto bismo mi glasali za njih i zašto bi oni zadržali svoje udobne fotelje i ostali tu gdje im je lijepo raditi isključivo i samo ono što odgovara njima, a ne većinskoj populaciji koja može da donese promjene i koja zapravo može da ide bez problema, bez obzira na sve prepreke sa kojima se suočava u korak sa promjenama i u korak sa budućnosti koja nam dolazi.